Te prolog sa chisen na priyang snyo bhai phi lang bakan ni video sha ka step channel. Badhagan ni video nginya pet ya arteli ki jingli ki basa klem jubab kat hado menta kini ki jingli ki mi haden baka Portugal ka klem haka FIFA World Cup baladep dang haka round ka bapra lane ki jingkon kwata final. Kini ki jingli ki ong kumne haden baka Portugal ka job nriu dal not kol persya ya ka sipsalan. Ke Portugal ka klem Cristiano Ronaldo. Bat haden pat ba ka Portugal ka syarem ha ka Morocco. Balay klem penmi yaw Cristiano Ronaldo na do wasdang. Yakini ke arteli ki jingkeli ngin jubab ha ka nek video. Tiperlok ha ka FIFA World Cup house name arjar arpuar. Kumno ka Portugal ka baklain tam kala klem no ha ka Morocco ha ka World Cup. Kajingkut ke penjau umat yau Cristiano Ronaldo da kajingkemilenti kandai ke bakado yau lada ujob ya ke FIFA World Cup Hendrai Pause Cristiano Ronaldo ulej payeng rengkat kijingjau umat di ledangi pai chagani ke kana ke FIFA World Cup house name arjar arpuar ke Portugal ke long ke wei na ke kenhun bagi riu eat football bad bon ki paj ba ki ngej bahkan poi ke final Hendrai klem long kumta. Tiperlok haba pais ki kana ke ri Portugal house name arjar arpuar lani ke World Cup ke balong hakata. Kadon ha ke group H bat kelas dange ni ke jingle ka de ke jingjob persya ya ke kana bat job ro ya ke Uruguay da ar not cool laila ar ya ke kana. Henry ke syarem ha ke South Korea da ar leve goal. Henry ke Portugal kadang bat hakle do ke meja ken point ha ke group H ban yo rung sya ke round ko bakat nrio. Ke Portugal ha kaniga grup ka thep hado nriu gol bat ka sya thep bat saw gol. Hadin belayo rung sya ka round ko ba khan nriu. Ke Portugal klayele kai klem Cristiano Ronaldo na do basdang. Bat hang ne kalat kat ke kebu kalap peli ya Cancelo Ramos ban yo thep da ka hat-trick persya ya ka sipsalan. Haba ke Portugal kala job nriu lewe gol. Hang ni lami ki jingkeli ke Portugal ka klain bha klem dodon Cristiano Ronaldo. Henry ka eipat ka balajia. Hadin tang South ngi ha ka jinyakon quarter final persya ya ka Morocco. Sachisen Cristiano Ronaldo klem mi madan ha ka ni jinyakon. Henry Pause ka Portugal kala haban le yeng no hadin ka jing syarem daive la not goal. Haba paisha kini ki jingle ka Morocco kalayo bantep shikol lengba orang elek kai jangka Youssef Ensri habau lahet hashubaban wai artat ke jingle kai ke banengkong habawan ban peteng hakala ke baar nagaliang ke Portugal kala terlut kat badan ban penyakai iya gane ke kol Henry bon ki kabu balayo orang apkol ke Morocco ulala ban pelait na ke jing shatep kamtam ke kabu ke balayo na Joao Felix bat art diki kabu na Bruno Fernandes. Kamtam ya kabalahed da upile Henry kalaher pat syabar. Di kani day gijingyay lenti ba kumno ke Portugal ka klem haka FIFA World Cup house name arjar arpuar. Wala daw Cristiano Ronaldo ulami madan haka menit ke basan paway da ka jing pen scam ya ka kenhun kanlaan pen pai ya ka negakol Henry Lami pat skaway pat ke jingkeli balay klem penmi yaw Cristiano Ronaldo na do wasdang haka fast 11. Di haba ka tim kala syarem bat kala klem kinmi bet ke jingkeli ki balay peujan. Di laday baga Cristiano Ronaldo umi na do wasdang ro habam teu ke sengi bom job kanasip kam teu. Kari kamla ban yele kai bha dak bapenle na yiki kabu balayo. Tika haban mat hi ya ke jing syarem. Tiperlok pelayo senyawi kini ki kana ke jing syarem ke Portugal kam syong tang hau Cristiano Ronaldo ke syong ha ke jing elek kai bha barok ki pria ban poi sya katong ti kumbang iliyo I menta ke Portugal kelayo lupa saw poin kadai ke wena kiri ke balak ban bo jaka yalade sya ka round ke balai puar balada ka sa ke wei ki jing elek kai persya ya ke Colombia. Tiperlok kaswa bangan pengkut ya gani ke video sekan mau bantok ki komen jang pe hatu ko Portugal kala ni em dia lek kai bah menta ka snap la ko poi ni em ciki kerdan ke basya khamat la ne ban poi sedok ko final ban long kum ke champions di tat hadok ngalaya kendo ka weipat ke video la dadan na pi badang thamai ban sngap ya gani ke video wanam klet ban I like share bat subscribe kuble shibon